soar mangga nyanggakeun aya Haji Sirno Suryadi siang di sungsi siang dituju Gunung Jati Amadur Codeng Arab Ngarang Nengok para wali Syukur balik mampir ning jero Gunung Jati tempat nih wong sika wakil bersipanang. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Gede cilik lanang wadon tua enom ayah herwe syukur waka gibas tampunas salam interaksi jaluk riki kang sejati Haji Sirno Suryadi kagak nyumpon sana keluarga mutir abah dudung haya kota Cirebon arep kita arep nuhun aya Haji Sirno Suryadi Bang Laris kabeh katon duit bos Gunung Jati tempat nek waseba ayah Haji Sirno Suryadi aya Misdi Ketua Garda Pasundan DPC Setu Bos Bule yang habis saja tua ya ayah RT Agus lalu Kiki Garda Pasundan DPC Setu Reret Soting Gunung Jati Amador Codet Newa Ibu tempat Newa Seba Gede cilik kaya Rate Agusti Kepayunan Aji Meng yang punya cinta segitiga anu mana ayo resiko Amador Kanu Garda Pasundan urut aya Misdi Ketua Garda Pasundan DPC Setu Bos Agoy Garda Pasundan Taman Sari ayah Mahmud harap kita harap mohon tuknya beca tapi Soloyo selamat datang Bapak Bos Haji Sarjan Ketua Pemuda Pancasila Kampung Utara melepat cerita dosa zaman darat jauh
sepanjang orang kumar ayah Haji Sirano Suryadi Putra Ciceng ulang kidotnya istiar ilmu tutunya siar pasioki Soloyo apa dulu rapi Tika dodo, tika hema Paangka sedang bosan Ayah di Sirano Suryadi Putra Ciceng Kode salajengna setutan dia Bapak Bos Haji Yogi Bandara Padi Bapak Bos Sukamaju Haji Yogi Bandara Padi di Ayah Jinarto yang punya sebongkah berlian bugis, kopais, kue lapis, rengginang, kue picis, bala-bala, goreng jengkol, nasi uduk Bapak Bos Haji Yogi Bandara Padi Nano saya Dasar anak toilet di Tumpang kasar sisi semur salajengna Kembang bodang setengah dolar Mama Sopi manganya Dasar gageun mama sopi Aturan Mama Sophia Gimana ada coret nih Cangkurin Mama Sophia mau bagi Jangan pulang Anu kita luar biasa Amalora codet kapayu super Meremwe angkat tua gajul gara pasudan Taman Sari Kada pasukan anomala Asat gas jabrik ayah Diserang asat gas jabri Allah Soloyo Layan Laksa diri hati kawaran Ayar Agus Kibas Tambole Ulang putih Barajati Kanton benteng barengan Kita cahaya bulan mancorong ayah Mahmud ketua Gibas Tambona Selang anu sayang bom Acimek yang punya cinta segitiga dari bagi Soloyo
ayeuna. Yo, siapa lagi? Lagi siapa? Sangkap sepanjang kurang gemelar kop. ulah gerak ayah pastian estian awan dora codeng lalaki rahut tina godawang kelapaya dora codeng bakal jajang Soyong batas cukup kami ayah berpahut sangat suka kerja Allah luar biasa. doa tegaping tata ingat masih kiri apropos harapan Cus kemon Jaja 10 menit terus rombongan warga besar Garda Pasundan DPC 1 Ayah Misdi Kabayun Ayah Haji Sirno Suryadi Bos Bule Kabayun Bos Bule Bos Agoy Ketua Kanu Kabayun Ketua Kanu Bos Bule Bos Bule ya habis saja Bos Bule Bos Bule Garda Pasundan DPC 1 Bos boleh Mama Sophia ayah memang Mama Sophia Kesro masa Ayah Misdi Ketua Garda Pasundan DPC 1 Ayah Misdi rumah tangga di Sarangan Mandor Sodet Ayah Haji Sirno Suryadi Putra Cicengkol Payun Bos Ajat biar umur Ayah Haji Bos Sirno Ajat Suryadi Mang Jaya mau hajat Ayah Misti bayar sayang Ayah Misti Najal kasih Najal gaya Ayah Misti Ayah Rasulullah Bos Bule urung di panggung Bos Ajati urung kerasa mau asli Bapak Ketua Misdi Amaman Bos Ajat Bos Ajat dibayar sayang Bapak Haji Suparna Tarumajaya Haji Kabayun Bulan Suparna Bapak Haji Suparna duh no ayo dong